Kako stojimo po pitanju članstva u Europskoj uniji i NATO? Stojimo jako dobro. Kad je Europska unija u pitanju, zemlja smo kandidat, zemlja smo koja vodi pregovore, do sada smo završili fazu screeninga, to je ona prva osnovna faza uspoređivanja zakonodavstva. Sada smo otvorili 6 poglavlja, 2 smo i zatvorili. Predali smo 16, ja mislim, pregovaračkih pozicija, očekujemo pregovaračkih svojih pozicija. Očekujemo da će za vrijeme njemačkog predsjedanja, to je najavio i gospodin Dežer, ovdje predstavnik Europske komisije u Zagrebu, da će biti otvoreno još jedno 6, dakle imat ćemo 12 otvorenih poglavlja, to je više od 1/3 ukupnog broja poglavlja. Ako se ne varam, Tonino Picula je 2003. Dakle, to je bilo predizborno vrijeme, najavio da će Hrvatska 2006. dakle prošle godine već ući u NATO, a 2007. biti članica Europske unije. To se nije dogodilo. Je li to po vama neozbiljna izjava data u predizborno vrijeme ili kako? Pa u onome trenutku nije bilo realno da ćemo postati članicom 2007. ste rekli. 2007. Europska unija, a 2006. NATO. Dakle, još prošle godine u NATO-a. Nije bilo realno, možda su oni precijenili vlastite svoje kapacitete i sposobnosti jer nisu napravili, po mojem mišljenju, dovoljno na približavanju Hrvatske Europskoj uniji i NATO-u. Mislim da je ključne iskorake tu napravio upravo predsjednik vlade dr. Ivo Sanader i uspio je zaista, sjećate se i onih pritisaka oko suradnje s Haškim sudom. Postoji određen broj zemalja, sad nije više možda dobro govoriti o zemljama, ali još uvijek postoje neki krugovi koji smatraju da bi cijelu regiju trebalo tretirati jedinstveno. Mi smo se uspješno izborili za to da službeno stajalište komisije, da se svaka zemlja tretira individualno, da Hrvatska bude tretirana prema vlastitim postignućima i danas imamo vrlo dobre najave da bismo mogli završiti pregovore do 2000. Dobro, ali mislite dakle da je tada u tom trenutku bilo nerealno iz SDP-a to što su obećavali? Pa to su oni tada procjenjivali. Ja ne mogu reći temeljem čega je to gospodin Tonino Picula rekao, da li zato što je to iskreno vjerovao, da li je to bila neka predizborna igra. Ja sam se u stvari malo našalio. Dobro. To je izjava Ive Sanadera iz 2003. koji je obećao, ja sam to našao na vašim službenim stranicama, koji je obećao ovako, kaže, nova vlada će jačati međunarodni položaj Hrvatske i uvesti zemlju u Europsku uniju 2007. a u NATO 2006. Imali smo jedan zastoj vezan za suradnju s Haškim sudom, tamo smo izgubili godinu dana. Bilo je varijanti da Hrvatska dostigne Rumunjsku i Bugarsku, međutim nismo uspjeli upravo zbog odnosa sa Hagom i zato što smo zastali. Mislite li možete li još kritizirati malo šefa, da je ipak bilo nerealno to u tom trenutku obećavati? Jer to se nije dogodilo na kraju. Pa ali gledajte, i mene pitaju danas kad govorimo o 2009. pa neki kažu to nije realno, ne treba. Ja smatram da treba biti optimističan, da treba ići u napad, da tako kažem. Jer da nismo spominjali 2009. ne bismo onda imali u deklaraciji Europskog parlamenta 2009. kao godinu kada Hrvatska treba postati punopravnom članicom. Dakle, to je proces pregovora. To je isto tako borba unutar te međunarodne arene. Treba naći svoje saveznike. Treba ambiciozno postaviti ciljeve. Ali možemo li se složiti da ne treba olako licitirati s tim brojkama? Pa treba biti optimističan. Treba biti optimističan, ali i realan.